Nimbola binaka ako bale na sema mai ana kami singa moniti ni koa sa ikatini singa ni bulo Julai sa utitikungona walu na ono na miniti mai biti babi ni binaka tega ni bikim ni sara na nomuni sema tiko mai na nonta bital no tiko membaleta na ulu tanga ni buininga kani marau sartiko na lebu ni marama so ngone lewa era vitar tiko mai na nonra marau taka mer na mai bakai tabi talenga sa tiko ni tutu ni madango sa potal tiko rutal na mada ketumai kena mada teleni mure lebu sarana video na itamba era bako tiko mai lebu bako bulat tiko mai dorakan na nongo marau wasetar cunga bina nonta maramu bulan ini kuah na nonra vitar tiko mai so ngone lewa soara bita main na video na buku na tale dua tale totoko bako te ni dare na nonra vi baka na numi ko ngone kino na numi kina menta mo babi ni binakaya ni bikim ni kensar na ngone lewa bikim ni na marama na bula itu kingo bisa cunga baka tambah kinto weekenda na buku ni ulutanga ni mbuininga vinak bali besar na nomuni sema tiko mai na kabina ni ko enda na ngante sartiko na city level sena tahu ni level mai nandi sema tiko mikina na nonda marama bulan to kaya merse ni balele buka bunga bike munio ni sa revi kwatalnga na nongo bata kirosa vital no oti na baksa oti na sano lau baka binibinaka na non baka doni na nongo kerker mengole telemai bunga talnga bike munio ni sa revi kwatalnga na patapata ni politiki na nona sesango kwa menduri talnga na binding dingi baka talnga kina na non itabi ni baka kasni buli ena gai baka matala ko ena ngona kirosana Peter torong kina ena bunua da butu mekina menda na keli ko ka ronga tale na bunua da butu mekina ya ni taki ni rongo binaka tika na bioli belipa ni vitala no na sing binaka ni ko me baka usaba ko matala takatika ni liu ke baka ni reina baka indona ngone lewa se marama oni na baka na numa mena mai tala no na no pata au sa lomba au baka ndonu itu mena ngole mai ngole mai mi mai tala no kata mai biwa sita katalenga na ulu tanga binaka ngko ya me nan tiko buna na nonta bitala no enda ngante sar kena ya ni to toko bono balabu en domini sere ne lia ospon men tiko buna na nonta bitala no ko Loma na tomba bakaloloma iko kina na vei matangali roka endomoni kolau eloma isa koloma Oi away, Sita. Ia, ona kala, atoma au ruindo mona, isa, loma. Sana buni kakala toko ana banua nila sa endomoni kolau eloma isa koloma Oi away, Sita. Ia, ona kala,
binakan diri sergo da marota kan da ngante sarean kinayana yang totoko bono balabu na sano lau bako sibina ser totoka ya bungo biken dan kilabinaka na ser memberleti loma-loma. Ya, men sana pa kumbulu saronggo kibwana nonda marama bulangi saya masarti ko may nandi na kami na ni kuwa malo ang bula merseni. Sambula binaka Dr. T. Sani. Au pakambula tala tungan ni bera baka ndundua era pakarong tiko maya na mbongi ni kuwa. Au wakatilo sakatiko yani kina nonda to beya sana itini kaba na matan tuwe tolu. Wana na be turang ambale kina be maramambale. Ara turang na maramer na parorong tiko maya na mbongi ni kuwa. Pakambula tala tungan ni bera na bewekani. Vera na tua kangu tavingo ro siama tiku mai mboni kua mai be mevi mai Christchurch baka no tima mai Norfolk sa pa kambula tiko ya ni ka baka binu pinak takitiko nangonongo ni soli tiko biau ya na wata ngo me kiro mai be talno bata kena nungu o schoolmate junior all girl o Dr. Tarisi Maramayanu ya na ya kabini kua. So malo bakle besar binakbali na nomu vidingomi en ker malmalum ngoleani bikemni en ulu tanga tiko nga me bakasa uta buto wotitiko na buininga baka viti sana ulu baka viti en nongku baka noma tiko maramayanu na ulu tanga ngo en bulu sawati botu me we bunga na marama na madima tanre ngole mai matango baka samtakisa au na wala sare au na kena ibola au sangga bitartar beira na be marama do saranga bero kemuni ko babi ni binaka kina ena no mu bakandonu ya mai mendoro me bitala no ka o marutaka ni tiko e bungo bira na marama bungo talanga bira er bakarong tiko mai ere bakari tek binaka ena buku ni ulu tangango ni ulu bakabiti en simerindor na ngole ani na ulu tangan ni ulu bakabiti sena buini nga kero mantangan ni bakamadal tikem ni talmante bi ira na bakarong tiko mai na bunoni na butumay kina na muni korni basu kena bunoni ya susukina. Pinaka uji na kami ko pa kaw ni kilana dango nga mersini nga na bo palilibuka au nanungu koro uruane koro leilai na yanu punom palamu tikino loma au vastu kina koro tumbo na matangalio batunganga na yanu la kem au susu ngame na koro kelas 2 kada na kelas 1 umbula dake ngamai batikira tuna tua kangu batikina tavingu nyamai lenga na turanga tamai kito na ngano sanga yang baki vakina ya bakau anda susu nga bakalio verona tumbungu nungu nau kena nungu tua ni ubagada be nungu nau ya o me dava na kalasiona o rawata kina bitarong katamani kito ngole mai suba me sa mai tomani na buli na korri buli na andila kombau mai fomundu akina me dava na nungu fomuono au toki sareani kina buli ngasini buli ruana mbaki o te sate una daka ngai lista lena university me lesa ngai tali kina koroi me daka tu vanga sini buli rosa buli na mbaki nimbera ni mai kere baka vengo nga sini buli mo to ya butaka na korri buli wa mai bengarab tukin na tin kawal na mbaki ana Freebird Institute ka baka ding mai kina na mbaki sauti au wakawati kina nabosa turang matingo turang nabosa basuki mbatiki na ingani mbatiki ratole tolo nangone rato sanduir bakabubale keve to ba sul saat pati ko na makumbungu baka itu ngango inanti
Sa totoo bakoti. Navukuni nomu nanomu vuli mai. Sa tiko mbeka nanomu baka nano mo ngale na tambani ngasini vuli. Baleta nandre ni mbula au raida ni kitu susuta kikina baka lubiniali tamsakani. Nangona ya enda sanda baka raida na vuli tha berani totolo tondo na nanda baka tia merani nda baka kina. O sa tiko nganu baka nana no ngono tukina mesawania ya mau nangkasini vuli. Bate na ruangan na mbaki ni nungu vuli au na vaka wati mau nangge tomana tali nungu vuli meu sangana nungu kuroi bala tau sabi na katamana meu vaka totolo meu rani uke na marama tinangu na bengarabi berto na tua kango bata kina tafingo sa tiko ngana nungu baka nana ya meu nangkasini vuli ya ngano tiko kine sawane endo na kausa nindo mule davarawa nindo reida na report ni Miss Bakatale nangona ya se no principal kine mesawan endo balato kabango ko na nungu report Mersini will become a very good administrator in the future. Ya tu bosa sing bakandu nindo yali biyao ni usame dakabanga sinibuli au le ada besar ne tutu ni ba acting vice principal nandon secondary wote sangay may reida na kuribuli ng business o may vidi bakatiko le do berto na directors o chief operations officer o may reida tukina ni ka reida biya o mis bakatale ng unaya e baka sa reida ni bakan din taka ni tiko biya na kilas na yalo me urani ndau beliu taki vinaka kina na pono vingarabi kina kwa ya urele kene nungu me daga banga sinibuli kalawa se ndeo ni nungu ume la kotiko me le da basara na nungu le beliu taki tu na kuribuli se ule vice principal ka ume I toka na ndona business mai tokina kame ada batalitiko mai na ngonongo na bono sabe ngara batalitikina na public service commission Sa totok din na mo release ni daklani sigay bakadengu na marama gasnibuli bakadengu sa kilani sa may talangan na ibatalangango au klani daba bi baka numiti ko na matubale ni Miss Bakatale au klani na bando na ronga na vital nongo alnieta ngol tikani na baka nanano na kubale totokon din ninda reda nangona ya donate kumbe ko samba kibida mbeka nangona ya bibi fomu tol fomu ba salori tukine ke mam nangona ya sawan si tebu na fomu dua au sanga yang pakitin kandua yang pakitin kandua ya ngol tu mekina may buli from the village la kusaranga me na koro bakandam taman culture shock lebu biyaw na may buli ya baka binibinaktakan na bitumbiri ya baka biyaw menandi ta kumbao santa maya ta to kinanggo ento na bata-bata ni bingarabi ya baka binibinakan ni may tomani andi ta kumbao na suswe ta kami na bubale mera kine ni may batong ko na kinirira ng bungni kuwa. Totoo ka ba ko? Binabali na mo wasya maya na mo susutaki may panumbalabo katalakin may lakemba kina nung sagay ngwali may ki nakuribuli na antita kumba misawani. Ya may bakani nung darulo tangatiko na ulo bakabiti sembuini nga baka tapmanda na nung mga sitibubuli may panumbalabo ni sember na mga limay antita kumbaw. Tapmanda so nakaw na numalesu membaleta na ulo makabiti sembuini nga ron tika busara mata nga ibale Mersen. Pinaka tati oya bakasan dakatu na marama tinangu marama tinekitu koya ndina ni maram no bono ida kendo keneti kuntu okoya rabulu waye senga ni ulu wai sarngai ndau ndre mendau seruta manda ngamera nindurtu
Iya. Endo na kaundo bakareta tuko wa ko endo kutibi keto ngana ngone. Matani kama nga endo baka endo kutibi keto na ngone keto ndo koti wabo kikeda kwa na piala kat ko ndo tukuni tu. Na vengo na kedni bakarau teka buna buli keto na ndambe na rukuni buni uto wala keto na sini tu vale sa teka bume koti keto koti pori bina kasartok nga batu yama na kalasin dua meado kina kalasi ono. Ia au reira mai na koro irna marama totoka tuna non rambuini nga. Ana nunggu nei do menanga na marama ko na nunggu nei ko sembula tingango do na marama totoka na non rambuini nga do reira pinaka tuna non rambuini nga. Uira mai na koro era pakambuini nga totoka tu. So vera na nunggu nau bila kina na nunggu nana era ulu malu-malu ulu da era do ka era ulu ai ondo rele tu sona kar ndo baka ngataka baka na makita me mai tuki me sangai zakatu na ulun rau chama gai fautu berate me rawani ngone ra seru kina bango me tauro binaka tu me laure binaka mai na non rambu ini ngai kala ndo na kaya ndo bare tu senga talindo na matangali ulu na koti-koti ni ulu meu bakasa mataka meu reiva na ngau no tumbu dake tu meki na mai punon palabu wira menana kasini buli era lakoyan era leibe baka buli dia o pelatur to nung kasini buli kala sintua Mistress Lite Mistress Miriam era buini nga binaka boya zamana ke no mistora o mistora kasini buli tu mai anti maopa era buini nga ke tu sare tu mai kina ni ralebu na marama o reda tu na nondra na ulundra era buini nga ke tu nga kini memang biau na nong salah ko may pulis sawani sa siyang talindo na matanggali bugi-bugi ni ko ni ulo sa ati ko biau sa ubaka sa matanga sana ulo baka bitinga sangga reto nung na ni ulo baka bitinga iya do na ngau na 1977 do na ngau na ya saba kai tiga bula ko may na minikat saba ka tiga bulang man na minikat o baka samtang tigo yaw nang ano lifo mundo kina sawan yaw se piala kat nga bingo na kevera ko may na sere kini buli laka na tiga bulang ka piala kat bina fresh kat bina katuya no merseni ata ni yang baki fo mundo fo murua ya na fo mutolu kima misa Oni leo mai kila ni oyo mentanga na fo mundo fo muro leo mbalabu ni kitundur bangko keto na kelas bitu kelas walo ya untuk to berto na ngonele ambalabu ya piala kat ngaya gai donongone asa keto skema kilangan ninda duruimbure sanda binda keseminta pakatobolen kata kasana bikoti sada kana bikoti ngoya saba kasate ko bule menolungu sakoti bi baka bitu tinangu gai nabi muri-muringa sangga itu boleh mau samin kat. Dua ngana nunggu kasan nga kuti biau. Nunggu kuti tinggal ya laku sare valen dono weekend. Nunggu saya tu ngani bangkoi vale sare dia mau tenang guna min kat ni saya lina kelas saya lina penonton di mana. Gai tor tala ko na ikoti. Ko ngai bito sombo na ulung kita ngau. Kana min kat na rolda butu liu imurin ko mengai sengatu. Kay kutiba ko mengai ndambe sombui rame sangai pakatal tuo pori ya au sasin da kabakin dona ka beto kila ni udala nia ndona babubule sambi to ko biau sa koten ba pinak no lup sambui ni ngapi nak tu o ya sangai na be murmuri sangai toro ko ne koti kito ba raw la ko tungo en ndona pati mena isale hotel me baka samata kami usala kung na pati na ulungu sa laylay sa ngambeleta sambi to so mayo ko me sa to bata kina kisungu ko sa bole kini senga tuya ken mundo tu na kisungu na kene mata kini tini sarangaya mo to bole tali kini do tala na ikot ni ulu te ko maya me ada tu mengo ya sa ba kambuini ngatunga ye endona kaureira ya ngau na ko te kini nunggu buini ngaya bakau re ni saba kain renden mekena tumbu bina ka metato kaliustal meno nungumbuin nga au sangga do sangati nga yana kangau sangga do kaba
me leka tunga na lungu me kako ni levo na nungu bui nga me leka tunga bata me rani vira roti nga ke na bui na beleta ni oreda na ngona ko de me kini avaka e mundu saranga kina ia sa ko sar tunga me na bui nga au sa senga tale ni ngai do tale na ikoti ni uloren vaka sama taka me ngalele matanga kina na long e sabaka sa senga saranga ni bau ngalele na logo ni ureda tu na vi matangali ulu ni daka baya senga bagando ni ngalele na logo me ukaya me ule baya me le daka bango seng sa bagande tak tunga biao na kaya bagador bio tinango na tinka jo bitsobul kabitu membito sombo ko na ulungu ya me uraniu buini ngati ko nga me do tumengo sa ko sartunga ya na buini nga Sa totoo ako ito klani rona terhimor to sa vina na kita katiko na nomitalar no nirto ko rerir to na klavi naksar beka na kaya na gona ya Nako wale butima klani siya sartingo ko Norfolk Island iya nalim sartingo na talano ay wase tingo Merseni na bugo bikim ni oni na nanumutiko totoo ba ko tinumo wase mani talano ya na ibakari te gibina kanitinanda ando na kain daro ni ndabuli na bital no si mala Merseni iya oya o babina kataka ni kaya do ya bakabuli dia ukina na mbula ni bakarorongo ke nambula ni nonda doka karokobir na maramatinanda ngai bakambimbi bi yau beleta na ngauna ya susungi kito tondo bolumeki na marama tinai kito we indona ka au reida bua na nona maroroya katango makau na beka membaliti kenda ni toke ke na nona bakaroko takau na mbula ni bewe kani ngai o baka binaka ni o baka reira tiko be keto ke de baka beteli no ya o baka au dui tin nai keto baka le besar matai nambui ni nga sa umbui ni nga tunga ke ne karua na langa sere nungu nana andau langa sere o ya o dui ko sar talanga andau langa sere nungu tiko me sawani au ndo kwa lida ndo langa sere ke na meke sanggai baka kami tutuki na biyaw na buhay nga baleta ni mesawa ni nindandau meke na se na makikeda baya o maraw takatuki niya nyukila tiki ni nonda ni nongu itobo me baka ndo na ngone lewa itauke ni nonda banua na ulungu na nongu bosa ke na nongu na meke ke na langa budu ndona ka o baka maringeta saranga metego mai na nongu buli tu mesawanya mele o le baka samata ko le ado na pomono so le bia na culture prize na ongo lebul au tora na history dona ka ongo rere kini ni connecta keu kina na ulungwe kila it's my identity it tells the world who I am. Na nungu o leo yao. Ko yao me rautu mengo senga bakando niu bebutun taka se membau ndua membau ndo wasa be metukuna ko te patalbango na lumo se pam sena kabaya senga saranga o koti tunga bakabiti na madha warua sawa te saranga ndona kasangay dakaba bakandu na nungu ndo biko ti ulungu na nona sa dakaba tiko ndongo kuna bango bwa iko kilati ko ni sangay mate bakandu ni ngaunang ko meta ka kinabiyaw na ulungu meta ka bango ngai baka review saranga bakan palabo ko ya kla sa nombena oti sa saboti mai cha kwa mengai mai blow dry sa tapana ya blow dry ya dakaba ko cha mengai set taka ya au sa re man na bango au ngai tukuna pa ko ngai kindala ni tukuna bua sa senga bakan toni la ka ulungu ngo era kilake do ko rasando ko tibuna ulungu ya ko tinga sabanga ba mama dataki ngai na kena misini seru nga baka binak sa kwa saranga rani bakalilingan na kina vaseline sa tabi ame ka but
ia kwa me vaka me blow dry sala senga bakanto senga laka bakanto saranga na matar na saot ia otuko na ne blow dry ne vaka bangkot mo setaka me vaka biti tunga me ulu vaka biti tunga me laure tunga me na nunggu binga Sa totoko wakaote. Claro, vive aqui no lado, né? Que na nele ora ka no lumo. Ni sa que tu kuning mateni ngor me naka kina no lumo vai. kinda dala saranga kwa sini bambo to kwa kinda dala angko tuko na wai oya senga bakanto ndo talna ka vaka ulungu ko tinga saba tiba kampena saba utinga kona blow dry nga me baka mama tataka nga uti siru nga baka binaka may tabi-tibingan ba binaka sa ako Sabi na bali besar no mo wasema ya wati ko na landia ni kina no mo sito simbi sini nakaulu bikim ni no barang ti kumai na marama ni urone ndambi ti ngobat kikenda ento sartingana no na bali bikoti etiko e Natali e Nandi. Kaya kau ni barong ti kumana sa sabakara sa ni rai ba may Nandi kilaw toka sa ni ngol may suba may koti na ulumunin ngay may rai na nabal ni bikoti natartalawa na no motorong Mercedes na no mo sa may bulan tita kumbaw kasaba mataltak mayan na libo ni bikaw ba ito bikinay na may kinalang abudo na bika baka biteso endo kilite ni kino sawani baka na borita na baka so no mo itokani oni klase batang beka si seorang kasih beka bikim ni si seorang muri mai era ulu baka biti talanga iyo kito ndo bida tiko na klasifata kito se ulu baka biti tiko ngango kito tiko matamena kala na form 2 me ya besar na form 1 kito se ulu baka biti tiko ngango se era ngasi be kito era ulu baka biti tiko ngango totoka era endona ka aureda ni weekend vi yaumanda nungu reda yana nungu ulu baka biti nungu reda manda nangano sama ibuli ngasi ni buli kina endona ka se mata bata na kemuire raise na nomu na ulumu ya na obaka roko taki people respect you that's what I experienced there esengani o siobi kila mendalak tu bango mersiosiot mai weekend so kila nda kila ninda ninda bulan nangonelewa ninda sengonelewa ndalako bango nda kila tu nai para wer ndo taka weekend ia already yau na nungu buini nga e bakaman na nga endua na sense of security asulibia ndo so nangau na au kila na ngono buli ngasini buli kenya ndo la kono sono koribuli buli practical era lele nanga sini buli era ndo kila le takia no so sarngana marama lele ina nonta panua era na numa ndeki mami ndo sema beira bakandra jono ka mau kai baleta na lava sem baleta na ulumu na ulumu ko bakasarngan ndo na re ni maramantina baka endo na turanga na nungu lecturer ina sino ndo o kwenda tunga kwenda kwa libya tunga Queen Charlotte from Tonga o kasarwa Mr. Masi why kasarwa oh you look like a queen with your hair kila already to kina na ulu baka bite ka tatanga mi weekend endo that sense of security and respect nindo na ngonele o mandangango ndo na ngonele na tamba ngonele na ngonongo ninda reile yani ni ulu ni mbuini ngamai oya umandanga bakate kya the first impression I have of that girl is respect kila esenga ni kene mbale kinaya ni rasenga ni ra ndo kayo irna ngone esenga ni ro ulu bakabiti mbetero na lubengo ngonele kila kwa ngasi birau o kwenda ulu bakabiti tu na ngona sebulikin na secondary kwenda ulu bakabiti ngona ngasale te buli waikina sa sangai senga ni sangai takabeso na kasa sin ulu bakabiti ya o taraba senga ni ulu bakabiti au ya esiniken balembal ni ukaya ni rao irasenga ni ulu bakabiti berni tambang wanda tungo it's your choice oya wasa chungango na nungu experience yao
ni reida nendua e ulu bakabiti e bakai se matia o pango I have respect for her bambi e nangaunang ko na levo ni na bibi sau kila na culture e sau talenga e sau na non darai ia biau manda na nungu rai nga bakata kia ia ningai no lungu e bakai marro ia tango makiau e marro ia ia ni reve anendua e ulu bakabita tu e bakau au ndo kai ko e bango men na ngone la ya ulu bakabita reve tu mandor to na vida quarto sa interview te ko tingo o bango o Grace ya na lubengo Grace enda sama kabine binaka ninda marro etiko na tikini nonton bulan itu okay nangonanggo baleta kesana sianga ya ora na murti ko mengo ira sana sianga nikila Dina todo ko kan dina sarangani o Grace may Vaitavi mate sarangani ngone leo itu okay ka tutalan ngoi Hawaii italindina ni ngone sara kinano ding dagere tala lista libale na bisusunga may bale kena no na biba kong gate na maramatinana totokan dina na kaya saga mi pamatal talanga ni ano na buli talanga misawani re talanga ko ni tukuna ni orto mandangan gas ni buli baka era roko bi ko tali no na pamatal takatiko lista kina ulutangan ni tukuna may na baka roko sa totokan din na nomba matalmaya mersene pinakbalib sara nomu wasemay na ulutang ang bimbiya rabak bulutan tsunga minggo lele sara ni bola binaka pinakbalib ikim ni na barong tikumay en kay pinakanit ko dar sana ngwal sara ni ko na ulutang ni nomu pali ni bikoti talindi na nomu relesu listal kibo ng balabu nomu buli may sawani bakangko na nomu libuling kas ni buli kena nomu samay bakunturin ko na nomu bisnis ati ko mo tabakala binaka uji na nungu bisnis sa kavani amba kini kena liliti kongo awa tigabuta ka ng bisnis ngo na runa undulu tinikaviwa ni wotinga na nungu bitala no kina ruana betali ni around do kakatiko nandoon na malibikot maramani Korea tungo inandi tiko boleh kasarangan nunggu penuni takataka ngai liu batu kinong nito vale untuk lakungan do kutibia tiko Mary sati ko saranggo me New Zealand ya o Mary na nona kere bia o Mary meu ke bakau na tiko butaka ndo na nunggu walibikoti o kwe na binakat mili takatakan biau au sama ni bakanana no taka e bango no bakanana no au na bukira na bitali ningo o ya na bina katatali nga men ndona ngauna na valibi ko tingo me sa sulia manonrau vaya na no bakanana no beleta ndona kaya ndau talebe ya o se ndau bina kata ndo bebo ke bekenda ni toke bagambimbi beira o kila ni senga ni tu beira na rawakaba kilabo me raw ni na toya bataka kinendona ka merba to kami non right empowering women empowering the vulnerable what sama ni kitu bital no sama ni tigo sar kin na balni koti ngo ero vivi ba kasar tu ngoro na biteli ngo au ba buli diraw nga na mata ni singa ngo na kawina kata ngo na bookkeeping na kake ngo mendaka at the end of the week na dabro report tak may biao at the end of the year o kote ona ivola ki vi nungu accountant le da kabana return au sa ba buli diraw kin na bitelin ngo pero dili ba kan business balata sa ti ko na nungu itu betul ni na ti onda na sile na business virao may dito ka ng business doon maka na pandemic sakit ito kaya au bukera ito nga support kira ito nga nang ni pandemic ya o ito sama yo ito na pandemic sama ito kabutali na ng business ya na yung baking ko o nambagsawa ito sangol ko yung ni biraw sangol lesu bersama kawati sangol lesu ba tangga ito ko yung kasi
Inambaki talangango o kwa sango le New Zealand patonon le ni vale sale yambaki vatu mai New Zealand. Ia usakilati ko nandona ngona ora nangwale na bitavini. Ia nangona samai raungwale kina sa laki no mere sa banana o masana songota nungu vale bikoti. Sana song nungu vale bikoti mbele toro ngana bitavini ngo wando la nungu vale bikoti. Ia ni rosala ko sana songota. Ia maniker talbe o mere nada ningonel ni ingaungo o mere maramani tasir pasu ingau me undala betunga no ko bali bi ko timbele terle bucuna nero clients er na binaka tanga mer lak tunga mai yo mani ba binaka au ndola tunga sale ko tal mero na marama rauti kongo ango sala kino mero sande vakasam ta ko li sala ko meri biasa nang ko tibu na ulungo ya awa binang do berau na maram tungo ko ebe ko talenga ko ti ulbabi talenga pero sama ni maiti ko saba binang ka sabia wala kat ko ngoro na bula na kena mai di tal tungo na bali ko ti sengni rawa ya sengni rawa ni bakandurun bisnis sakanga ni pasota kami tiku ngabeke ndana yalo ninda bina kata mda bibuke menda ya already tu ngana business ke de wakanduruya. It's not about me making money, it's about making a difference in others' lives. Ya na nungu vision and nungu objective and ngona kede me mai tiku butaki na business bambi na free bird nangano may tigabutaki na free bird abatalangaya na nung vision. It's not about me. Asa ready tunggo na business ngo erna pinakakin na lunibon way nanti na homestay program. Na pakata kine sona nonda. Na bukiatalanga na bay koribuli kito may semakin na bakatakin na maka public loto kandelana bapro ratu na bula jaspa. Baya na nungguray. Ni may vida ng business, it's not about me making money. It's about making a difference in somebody's life. Kaya sama di may vital tukinango na vali ni veko tingo. Wakabi yaw, kailan yung ngano nakatukin na free bird. Tolo na yung bagsaw tila ko tiko na vali veko. Waya seng sarangan yung pong daw cuma ula ko tule cek takirano nga na marama ausa nui takirao na kambing bibiyo ya kambing bininda dili bakin business na trust menda bagan bautira era taka tiko na rukunda menda sulebeira na space meraunira tumbukina the space for them to make mistakes and they can improve upon their mistakes sengani space meradalanga rasa grubi rasa bagadi nguisar au senga nindo reto ya baya ya au ndo ngurayo ya ni mai vile bakati kun business me bukeyo era daka tiko na rukungu merna rani lako daka mai kinando na bakatangi ni kanini bengrabi berta na ngono mbimbi mai kinana bonoya they can continue koya batu kinaya gona salon sa digital tingoro tiko kino senifong na maramani koro lomay biti baswite levu o benyana maramani kandavu raw may karabiti ko sa tuko na biraw enabango na ivaka ni non to business o yaw na sini may tigoy kem na may brevet ko na kandaw kama o bang bote kem raw seni o kwaya ndaw ni bibang buliti tu na pivot point may bengarabitala nga be Essence PG be Debra Sanrano kasama itigo talangang ko kwaya na nunggu salon raw sabing karabiti ko na be matanggal likot ko tinulo kila nga ni binakata na marami raw ni bakador kwaya na salon ko tinggo iya nangaw na sa may tiga bukina may kila ni ngono sabi sa ukina na daw ni bikoti nda kilati ko kenda na marama kwa nga tawro tiko na ulunda na tawro tiko maniti ko saramay lautok sa tiko may suba uyo ko na lako me baka nga darong tiko be
Bile wa nambonye. Nangata levu. Ko ela kusara mai suba ilawa ki melekoti mbeta na marama. O taitorika do koti na uluna. Basar tanga ya o ke marama. Ke namani ke mani au sara bagada mbeta ni kilati ko ne o meri na ngone tikine ke ra levu na nongo friends ra chuko mai suba ra ndo la kusara mai nandi mera mai koti se mai ngarabi na ulunra. Ya ngor sarong ada tiko ni sati se ndola tingan ko salon ra saba ka binaka raka ono kila kwa ni nandi na leda kataki na ulung ya au ka binaka tiko be kemuni na be toko ni tiko mai na bisnisi no muni toko na tiko na bisnisi yang walanga no ni toko na tiko ninda baletiau uni sa toko na tal tinga men baletiro na marama ko vale era tiko na isol-soli merengarabi be kaku ni mesuletu kina bisnisi sayang sartal tunga bira bakam bimbi talanga kina nonda panu nonda matentu balatin oke be na bakam bisnisi ke me samana ne mami tax so mi kona bakadaba meren buke ana kena bakabina kataki na nonda vanua ko mbengaya na kame baleta na nongu salon Toto kasaranga ko saratar chukumingo tikumbe kaibe ke bakaran rebe mai nandi ki mena airport nandi merangole bai tauni tikuibe na no mobile ni bikoti Nio ni sana ngole nga mai ni sombo na airport ni ngole mai bango na tauni ni nandi sibi nga na markete ina maka arsi manubai sana mawie ucha water authority ya oni na reda tiko mai na atu sto be mbasa ke nasa le weekend ke le nasa bam bimbi ke mni na bulu ati mesawani ke mni ke le nasa na non rabara na to na matay valu na be mbasa ngaya ertu kina na be atu sto nanda ko ni atu sto ya etiko kina na MG salon ke mni na lako mai kani na reda sa kamsar tiko nando na bodle wi liu Uchane na reda talenga na arcade no na arcade lai toka kya tiko iran do na bocha valni be do na limbul makau anda ni rautal tunga eliu irake tiko kina na hair salon ito toko pakauti matata saraya bikim ni natarti ko mai saro ni matata saranga bimba sai na nasa na sana bai natali Natali bikenda na kila binaka na saya me na makai totoko pakauti auri tiko mersini na bida na Mada sauti unira kabuti ko na bakamba na special sendo na special deal beira na marama dona kana no gumarotaka rani ba manalta ka manda na dabo ni ambito bato na ken program beira na marama rangase dakitoka na ken nonra laking garabi na udunda Pinaka OG au sabang nana tu baletir na marama baletir tenda ungai bakasa na tati ko ni kenda lebe kenda sa retire enda sama itu ngai bali kambimbi mendanda uku taki kenda mendanda ngaro na babinaka na ulunda bakambimbi na nonda bonoi vake mendanda uku taka binaka taka iya au kilani lebo ber na marama rastaban rende balet ni sa rui toka iraka na isau ni kena do dak ngarabe na ulu na sotal na bi bali koti bi bali bi koti au sama ni betan mo ke ro ngon lele au sa karega kenda to sana tiga bungo na bulo chulai na bi singa moni to todo me san senior citizens day go na bakili sa kali malako dake kakere kerabina kata mera membena sera koti rani masina ulundra seta ke bakabinaka tolo sa bulungan ng $. Au sanga ni kawaitaka ko em ulung balabu sar se ulu leka flat $30. Ito man to balasar na bulo chulai ungwele ni ralele brala ko may ngel sama din na nungir ni klara may wawan din de au sini binakata mera wawan din de au sama ni tukuno pero ngonel lewa Dorongoda o MG Salon tiga ni kuala ko yani o ira keve na senior citizens 55 and above era lako mai any day seng wala ngani moniti kina singa pakarawan do na singa lako mai
Uira mera mengarabi na ulundra me $3.5 ya na kambimbinga u kreti ko bebeira meranda ungirra mai baleta merani rakara na pun men merla ko merka kun me wawan din detu merla ngame me sasul ngane pirna ngone ni non mangarabi merla ngamai randa ngabalar sangarab na ulundra mer sarani relestali yang na condition ko o kreti ngona be kemni na bakarong tiko mai na kabini kuwa ke bakai tiko ke bakau kemni sa mantanga se tiko nana levo se nana se umbumbu vinakata me mai dakana no lundra tam sakani sa tiko na nito page na bola mata MG Salon tiko tanaki na number telefoni running griti mai beseni se bebeniana merani bukta ke mai na ngona mermai ingarabi kina na ulundra tiko talanga so rentau binakata me la koyan merling karabi nga may vale so bir na non der sa sinroni rakamba na kamba baleta ni tugo iraka na nung salon se so sa sinro they are bedridden they can't go out ya itu talanga ke to ratalanga ning karaba na bingarabia ya enando na tos lak to nga baleta me kabata kina bonto lak bakarau nang wala nang oneleo ke tondo tu varau talangami ke to bebuke veira era binakata so talamandanga erando skelanga mai balangi berni rado mai sa ngirme biar sa kerker mai irna lako sarti ko suba era kerea ke raw mantanga ni la karaw ngana unundra emberni rangole suba klana kake dana kani vitala noa sa ke tondo vaga talangaya dau dona marame andona OG kwe kelenga mai sabi na kasrenga ko mbete mela ko saresuba kreo ko me laka bakatona uluna berni lako ya au babini binaka ni rondo yalo ra tukina rona marama me rondo le bingara bitalenga bire rondo krea mea eso na matakalele saramandanga ke bakara pondo manga bukana walu era binakata me setek mantanga na ulu dea sarani wono na kaloko sarani lako tundo bira nungu ngonele amele laka na ulu ya nakake na kani bitala noanga era ndongir ngamai era ungendo yalo binakatu kina nungu ngonele ona ena bingarabia tako ana itala noni MG Salon Pinaka makalevu ke warong tuku maseni ke beniana pinaka malevu na nom roven karabi totoka babi pinaka talanga ke muni maramayan merseni na nom kau tikira na marama era bakarong tuku mena kabini ko berna bakili misanga mulu kalima lakavake sa senga ni singa moniti walanga saro sarangani moniti kina bakarawai ye sa kerecungan muni bitar tarrayan merani kakuno ni liwawan tende na number tali telepon ni maramayan 855 855 2732 Iyo sa iba tolong dua. Ya. iya Number telepon ini wala sarti ko bikim ni na bakit taruti ko may na number telepon diro ni ngol talangan ni bola mata sa chiko na non page na MJ Salon ronyo ni ngol kina endo no ya MJ Salon MG Salon MG Iya. merci ni ngono po. iya yana yada ngamay sawani au ko tatu ngamay baleta ni sarorong ani reke dengan nunggu classmate boleh ya kini rabuling kasini buli kimen buling kasini buli raka di talangana MG Isa din. Totoo ka ya. We kimni na bulioti bungo we kimni ni kilati ko na non na nayara do kiliten kino Mersey ni may sawani na MG. Ni bitar tarin kina na Facebook kina non na namba talanga ni telefon. Do taro chukumingo biru bek nga na marama baka na bek ko na turang. Ti ko bek do na mo tubo na do bek na ngono may muri maramayan. Iramantangan turanga era talangan ira lakuan ikot ke bakar bin kat malay ko to nanung landlord ng turangan India o ko ikot talitung na kya iya ke bakar lakuan na turang binaka salib na turang sa siyang tunon ra bono idak se baka ba leone
ni ya baka ni era binakata na turanga merla ikot ya ratal nga ni rangole ani ikot na turanga. Iya, O totok sen ya ko era saranga. ni ikot ko tibir na marama ko tibir talangan turanga. Oh, rede masterle, mini dona lenga masterle, luto talanga na maramani, ano to na maramani ba ng balabu, ele talanga na wani mati na chukubi kenda to, me tumbu binak talame na roni ulu. Iya. Sa totoo. Minakabaliw, Mercedes, na tamani bika wita kiliw, eh. Bihir kaya na masyamati kumay, bikim ni na bondo manawanga buka, moni baro bondo, si oni sombo may, sa kirichuk nga, moni bitar-tar raw may, balate ni sa lebusar na non roto client, sa ratiko, sa totoo kantina ni tiko na itubutuba, Mercedes, ni me mundongol, so mobile hair salon, eh. Iya. Sa totoo ko Pambimbi saranga. bihir kwarsasin raw ni ralako eh. Sandaw ti ko nangaw na ni karalako sa do talay raw rawung kae na nabibuke membe bakanga wakati ko iliya ya na business ni to ya butaka. It's not about me and it's not about me just making money. It's about impacting the lives of others, making a difference in someone's life. Wambo tu ke bakame bakelia na ni mami right na diri bakin business tungo ibiti. Making a difference in someone's life. Nanonda kawita kira ramai vaka tu siang walengani ni sawalengani manrai. It's something more. Nanonda develop taki nanonda baka yalonganga taki nanonda tumberi merane ndona gauna rauni rasala ki baga dortal nga ndona kame mbalitira. To me, I have a kind of a legacy that I want to leave behind. Me anga kina na nungu be ngarabi. Sa totoo ko baka utendo din na tikin na binako ni wasema ya kime buli kerikin relevor baka binibinakating mengko na nonda reda na rayo bakarita kamaya na nomungan reba me do na bibuke do talaga na kena basa baka pertane it's like you paying it forward paying it forward kembal bale orto na uiran bako ni bukira and na nangon erli buke taleso so it's a multiply effect. Totoo baka uti bibaka ungeti ka suli biketa do na rai binaka na nonda bibuki birtale so totoo baka uti ni sebenarnya ni medaba na nonda rubitano sa kami din na barong talano baka saranga uti ko menatali na sigo binaka ni kuwa and kami din ni rong talanongo do bulu binaka me Japani do bulu binaka na siya ko Australia kay Norfolk Island ikim do na siya ko New Zealand kay Amerika talaga nakabali na nom ni bito kunti kumay na programo binakonggo do mandangan mo sa ngani bakandre beiran na maramatina era pakarong ti kumay ni kuwa na bukungan ni urtang dorme bital no ti kundi komen paleta na ulunda kay na no di koti Pinaka OG oya we mbimbi ndondo bia we na nonda na ulutangan go na kaira raida tiko ngana ngone weekend na maramatina me baka watu kuna tiko yao the biggest influence was my late mother sengatali nindua teko bumayame ta tumengo ya endona ka endana sa tabatiko me baka u kaitiko ni orona lubengu elewa ndo vera umbuini nga binakatuma ya koya au bakasa na tagatiko na ngauna form 7 kino koe nanti sangam ngera meke au kilati ko ni atuko no Mrs. Tanganesia mera hulu ngana ngonele ni bitu ko hulu babi ti mera na meke ya nangonele form 7 tikine ase hulu babi tu na enda na sinra ni bakasura rata kirna lubenda sa besa na ngauna ya bimbinga na nonda raida tiko menda na maroroi tiko na ka embalitikenda ni toke eso verna luvenda na sinroni raul baka bit mbalet saringa na renrenga ni nduinduinga na texture ni ulunra ya kambimbi tiko nga mer na kilatiko ni ngo okenda ndarele tu na ulunra na onra bonui vake na marama it's okay marama leleu it's okay ndona kana kena totoka tu
ia naquele reda na biasa buru-buru na fashion in dari bangku ai iria ya batalanga no unu rara afro taltunga kala in the 70s na afro was very popular iya menda maroro na kaya nonda da bang maringeta batoken na netuki indaleo le sare na buru-buru ni sana singani maroro na kaya nonda sana yali ani bakantua Nangau nanda nang kay biasa ngamen da kautulis talime kina sandren resar. Wati ko may na ndo na programu orto organize tak na tokani na museum may suba. Arto na komite wati kina mada sawat na bekam balitir na rutumay. Ndo na kay taran herlongo edo kasar nga herlongo. Niu vakasa matakatu. Levir manda na Dr. T. Tiko eviti membelet kenda ni toke. Merawa ni maroroya. Katangawat tiko na beka membelet kenda. Belet san bimbi serengana nonda maroroya tiko na kambelet kenda. Bekenda na tina. We do our best. Yo bambota. We are the models. Kenda serengana nana. And then ibakareta kiti goberna lubenda. Kaya ni satu kuna na ulu bagabiti yo saramanda nga ulu bagabiti tiko senga ni satu kuna me ulu bagabiti na lubengo oya ngai ndo tani tu na re ni ulungwe era confused kin na ngone but at the same time we appreciate we respect the choices that our people, our young people have ye binakat nga merna kilati merna appreciate taka ni non buini nga tam sakani tiki ni nonda ibagrao nonda itobo netoke it identifies us ni ndona marame toke le ndurtu na kenramalio na ndui kai she stands out ni sa andar ni sa buin no buin nga ya ke bakay ndui seng ni wakam buini nga na rendre ni nakila me bakana lubengo yale ako ko rendo libre ko na numdala ni tonga silen Samoa baleta ni leo ngai sa ulumbo kitu ya ke baka me ulumbo kabiti tu sianga you are easily identified amongst the crowd ya kwa benga na ka binakata meu wasia weekend na ka ni kuwa da baka binakata be proud of who we are maroroya na ka nonda balet ka bakanda na sini maroroya Kulita na may maroroy. Kivakanda na sasa ni maroroy na kawito okay na wikanda kilita ni kina. Yamenda na kako ni na taronga na bingo no may muri ni sayali. Baleta na maroroy nga kivaka na maroroy. Ya wampo tin sengan simber inda sengan imber bagalebo sa da dapat mango ndo na ngauna. Meran inda kota man da maroroy tal na ka. Kilita ni kina irna enda kilita ni kina rabang maringet ma irna tanggase baleta yanga naka enda kilita ni kina nito okay sare re kwambenga na kau bia baka madala kina kau baka binakatiko baka lebo bekem ni Dr. Teresi na sulit ko bia nangauna na ni ko ka baka binakatalinga bir keda na siamatiko mai oro tiko ya oro de lebo sara au kileira era sama tinggal sama kabine binakatiko ani bekemni na numni ngauna kau sanui takatuni ndana bitokon tagabatati ko nasasanga ni Dr. T sakena maroroi tiko na beka inda baka maringgeta kandondon minda baka maringgeta tiko na kawitoke senga walanga na ngaunongo bangimbia na bisinga ni mataka nakabakalipo So malo mundo nakapakilip sara mersen balele buka musiki mamiti ko na bakaronga na kabinani kuwa na mami italitaka kakimay matalau and rong binaka ni nomu itala noa sukulis tali kipo nombalavu and nomu may buli ane anti takumbao nomu may buli kas ni buli libo na kakimay buli na kin kasama after ngo and nomu sami baka madala takatingo na sati ko na nomu ni bali
koti lebu sara kake mai bulira kina kake mai marotaka baka lebu na nomui baka ritek vinaka bike mamin na marama ke mai baka rongo tuka na kabinanga ni kua sa luri sar tuku lebu na bisau na lama ngani mata saoti o waseti ku berto na marama to bital na mata saoti ko na ndo ngonele ni nangara meditasiri tinana bulu tel ngaman dita kumbau sa vina kato ko mesa hulu baka vite tare ustra nga baka lebu ni usang ni nama kani segi matenga ni mata ni program go sa ada kana viko telo ni bale vina tale na email otor na vina na singa saoti go so sara ko tibu tale nga ulunra usang saranga ni nama ke yo marotaka ni rasa vi wasita kamai unita ka ni na bulong ko na bulay duki sa na bulo Julai ang ko ndo na bula bina ka na maram ni viti kada na viva kung gitikina na ulo taka ni ulo nakabalib sara Merseni na nomusuleto na nomungona ni kuha. Nakabalib sara ningay baka ding toka naka. Nakabalib sara. Lalam sara tuan dibalib biro na maramarua sa ini Keviniana na MG Salon. Nakabalib. Naka. Mada sa pinak pakalebu Merseni balelebuka anda marotaka pakalebu na non na sema mai na singo binangan di ko baka bikim ni na sema ti kumai na bese biti bese pura-pura binaka pakalebu na nomuni bito ko ni ti kumai na non ta mai bewasita katiko na ultangan ko na ina rambele ti mayawani binaka balebu na sema me Norfolk Island Seni Lock sala Seni Bolet Tawa naita taina masara pinakabakalib sara na nomuni sema mai na sirbinan ko mer savui ke lemba Carlini ilisaperi burai puli pinakatavingo nakabalib sara na sema mai ni mataka na roti ko nononda bulangi do na tol na kaloko na kavi na gain do na sema ti ko mai na walu na kaloko na do na marama ni sabatu mai nantari batu na sema ti ko mai ni mataka na tolu ke na do na marama ni salva katurang ora da marotak sarva kelebu ni ira na marabulang era sema ti ko mai ko era matatak ti ko mai na dinduya sana na nonda panu eviti sa turtal ti ko sonayada er sa soliti ko mai kasar na beauty ko na dandra na program me da sarngani wototi ni singa ni bolo chola ndono turanga na mai sema tal ti na program ulu tal ti baka viti da marotak ni salomo solo ko men mai tala no talanga Sako ngaya na no tek na kami di kuon da babi di binaka mi merse ni balele buka malo pa kale besar maramayano na may tal no tubi ken na sino na di kuwa bikim ni ken na biokani nakabali na naman ni bito ko ni mai na nang gesa tati ko na siga ni mataka tol na kaloko ken na wala kaloko na ngono mi viti ni sama mata